Ronnie Coleman, uyu mugabo yakoze siporo umubiri we uragenda ungana nk'uw'ikimasa. Biragoranye cyane ko aba bodybuilder bazigira bakora siporo bakangana nk'uyu mugabo, dore ko na Arnold Schwarzenegger iyo bigeze kuri uyu mugabo aremera. Uyu Coleman iyo yabaga ari muri gym arimo guterura ibyuma, ababaga barimo bafataga akanya bakabanza bakamushungera kubera ukuntu ateruraga ibyuma biremereye cyane. Yabaye shampiyona w'isi inshuro 8 mu bagabo baterura ibyuma biremereye cyane ku isi, guhera muri 1998 kugeza mu 2005. Wibuke neza Schwarzenegger afite ibikombe 7. Uyu Ronnie yigeze gukura hasi icyuma gifite ibiro 363 agikora hasi inshuro 2 zose muri siporo bita deadlift. Kugeza ubu ari mu bagabo isi yatunze batiriye icyuma ku rwego rudasanzwe. Arnold Schwarzenegger ari mu bagabo isi yatunze bakoze siporo umubiri wabo ukagenda ukangana nk'uw'ikimasa. Mu gihe cyiwe cyane cyane mu 1970 Arnold yashoboraga kuba yaterura ibiro 50 ku kuboko kumwe gusa. Kugira ngo bisobanukirwe neza, ibiro 50 bingana n'agafuka ka sima. Ubwo wagafata ukazaza ukazamura wongera ukamanura kugira ngo upime imbaraga Schwarzenegger yakoreshaga. Yanashoboraga kuba yaterura ibiro 125 mu gihe arimo gukoresha amaboko abiri. Hari amahirwe menshi yuko ibi utabishobora kuko Schwarzenegger byamutwaye imyaka iri hagati ya 15 na 20. Uyu Schwarzenegger yamaze imyaka 7 yose ari we muntu wa mbere ku isi wakoze umubiri kurusha abandi bagabo bose. Guhera mu 1970 kugeza muri 75 n'undi umwaka umwe w'1980.